sembut Menteri Rangba kajela ubak singa bahalang dhar hak Sautrik Nailur ulapha dak legal notice sya u Presiden ke Kongres ubadeiru UMP barim ke Shlong ubak Vincent H. Pala bat dawa ba udai ban pan map klem jingte hapok ke henyus ngi bat ban siew ya kebai menran keman ke basis pak klur tingka namar ki kampen jak buram. Kani ke legal notice kolong persya ya ke jingkren kentok badang shen jong ubak Pala persya ya ubak singa bahalang da kabakeno ba udai unong aktin jong ka Rashtriya Swayam Sevak Sangh RSS bat ka Bharatiya Janata Party BJP namar ba udan haka jingsyak pit binyak haka CBI. Ya kani ka notice lapha da ka Sharan and Associates LLP Advocates and Solicitors kabudan ya ka office rekam Habarakamba Road New Delhi. Lakban kedau ba ubak Vincent Pala haka jingya kenduk bat kilap thai kebor haka RPR tering nailar baladam ulak no ya ubak singa bahalang dhar ba udai unong aktin ka RSS bat ka BJP kat syabakidon ka surjongki ka deka Kongres Mukt ulak no ru ha ka bayade bat ka jing pendan kam da ka pisa bean lingba udrok bat ki kamti doyong bean ka Sharan and Associates ha ka ni ka notice sya ubak Pala kalaong ubriu jongi ulak kubur ba ka jing bat ha ka kampat ba ka juan ra ya ka jing syak kentok ba bonjan Hendrei kani kajing kentok balam ler, bat ka balong bean kadai kajing persyang ban pentok beria bat penjak buram ya u. Kani kajing keran jong u syakilap thai kubor kadai ka bala temu ban pentok beria ya ubriu jongi tang na kabentai kajing kwan mentoy shimen. Kumta ngila thok bandawa napi kata ba pintok da ka shiti balaweng no ya kajing keran bat palmap ya ka ba an ajing menjur damangi na kabenta ubriu jongi bat ban penmi ru ya ka habarok ki kot kubor bayak yo. Ai da kajing thok ban kular ban sange ban penmi biang yai ki bakum gini ki jing kentok ki bakta ya ubriu jongi bat siu ya kajing penjak buram ni bai menran kemat ke basis pak lor tingka namar kani kajing kentok ya ubriu jongi siu ya ke bai lut bai sep ubriu jongi namar kajing penlut ha kani kakam nalor kata pede ban weng no ya kani kajing keren ba pila penpau syakila thai kebor bat ban penmi ya kajing pan ma pat ba na ubriu jongi ban kubur ba kajing keren kamlong ka basisha Pidei ru ban ai da kajing tho ya kajing pan map na lor kajing kular ban omlien shu ban penmi ya kum gini kajing keno hapo ka henyos ngi na du kasngi ba pila yok pedang ya ka legal notice link ba ka WhatsApp email speed post bat ki weipan kat ka ba piyok pedang shwa ong ka notice kajing tho ka maham ru sngo bha sngo tho ba kajing bamla ban le ya kajing don kam bala ka do ha ka notice hapo henyos ngi anshim kyajur bat ubriu jongi umban se ban shim da ka lenti jong ka an bat ban net shaki civil code kuntup ka mukot duma bai menran keman kumju ka jing ujor kam beman bala ban pun saja hapok ki kendon lai spa san puai bat lai spa san pun riu jong ka BNS arjar arpulai